Are heading on our fourth game in the women's division here at the Western Conference of the Governor's Cup Intertown Volleyball Tournament 2026. Mga taram kontra Mabini. Sino nga ba ang magdo-dominate on our fourth match today? Mapuputol kaya ng Mabini ang win streak ng mga taram? O mananatiling top contender ang mga taram here at Western Conference? Abangan natin yan at i-comment nyo na on our live stream kung sino ang sinusuportahan yung team. Again, this is Marnian Fabito, your courtside reporter, and let the game 4 begin. Good morning once again to all our volleyball fans. Welcome back to our live coverage of the Governor's Cup Intertown Volleyball Tournament 2026 Western Conference, live here at the Alaminos City Sports Complex. Thank you for staying with us as we head into our fourth match on the women's division. We appreciate everyone watching us live here at the venue and those joining us online from different parts of Pangasinan and beyond. Another exciting showdown is just moments away. Before we begin, we would like to extend our heartfelt gratitude to our beloved Governor Ramon Monmon V. Gico III, whose unwavering commitment to sports development continues to open doors for our local athletes to compete, grow, and proudly represent their municipalities. As both teams continue their warm-up, let's get to know the two squads who will battle it out in our featured match. First, we have the undefeated Team Mangataram, currently sitting on top of the standings with an impressive 4-0 record. They enter today's match full of confidence after another dominant victory in their previous outing. Leading the charge was player of the game Riza May Carpio, who delivered an outstanding 13-point performance, showcasing her scoring ability and leadership on the floor. Mangataram has been one of the most consistent teams in the tournament, combining strong offense, disciplined defense, and excellent teamwork. They'll be looking to protect their unbeaten record and continue their impressive run in the competition.
Challenging them today is Team Mabini, carrying a 1-3 record but entering this match with momentum after a well-earned victory in their last game. Spearheading that win was player of the game Charissa May Viterbo, who finished with an impressive 12 points and played a key role in Mabini's success. This set the stage for a compelling matchup. An undefeated mga Taram squad determined to keep its perfect record intact against a confident Mabini team looking to continue its winning momentum. It has all the makings of another exciting Governor's Cup battle. We'll proceed with the official introduction of our players, followed by the opening serve of our 4th Women's Division match. Stay with us as the excitement continues here at the Governor's Cup Intertown Volleyball Tournament 2026 Western Conference, live here at the Alamino City Sports Complex. First 6 for Team Mabini. Jersey number 10, 17, 9, 19, 8, and 7. First 6 for Team mga Taram, jersey number 7, 14, 3, 11, 1, and 15. First libero is jersey number 18, Tobias. For the opening serve will be Team Mabini. Team captain, jersey number 10, Melody Bongalon. Carpio. Valle sets it to the open. First point for Team Mga Taram, Prado. Serving jersey number 15, Valle. Bongalon. Sinet kay Viterbo. That is outside. Valle. Good serve. Bongalon. Viterbo. Free ball para sa Team Mabini. Drop ball shot. Point for jersey number 19.
Now serving, jersey number 17, Navarro. Valle, sinet sa 4. Bongalon to Viterbo. Point for jersey number 9. Valle will set it to Carpio. And Carpio gets her first point. Inaabangan mo ba, partner, kung ilan ang mapupuntos ngayon ni Carpio? Yes, partner. Dahil nakita natin sa previous games nila na nakailang player of the game na siya. Tama ka dyan, partner. Valle sets it to Carpio. Another point for Carpio, partner. Serving, jersey number 11, Valdez. Service ace for jersey number 11. This is the fourth match for women's division this Saturday morning. Official score 5-3. Favor of mga Tarum. Make that 6-3. Free ball for Unforced error for Team Mabini. Damasco. And Damasco gets the point. Valle sets to the middle. Kuha na libero, Bongalon. Drop ball. Valle to Bautista. Dog. Damasco. Inangat ni Prado. Free ball for Team Mabini. Bongalon. From the pipe. Tobias. Carpio. And it gets through the block. Now in the service zone, Carpio. Bongalon to the middle, Valle. Bautista. Damasco push, Valle to Bautista. Damasco gets the point. Year partner, finifeed ni Bongalon kay Damasco yung mga sets. Tama ka dyan, partner. And that is convertible to a point naman, partner. Yes. Meanwhile, Saura for Team Mga Tarum. Saura. Good serve. Viterbo inangat ang bola. Chance ball for Team Mga Tarum. Valle. Bautista is blocked. Self-cover. Carpio from the pipe. Andun si Viterbo. Damasco. Bautista will send it over.
Nagulat sila doon dahil second touch pa lang yon. Good play there by jersey number 7. Serving, Saura. Good serve. Bungalon, hinabol ang bola. Damasco magbibigay ng free ball. Balye. Straight to the net. Now serving jersey number 7, Damasco. Good serve. Balye. Dog. Bungalon. From the pipe. And that will be a point for Team Mabini. Damasco. Outside. 11 serving 7. Bautista. Viterbo. Balye to Prado. Gives the free ball. Bungalon. Viterbo blocked. Bungalon from the pipe. To Prado. Dog. Tobias is there. Valye to the middle. Off speed attack. Still saveable. Long Tobias. rally. Valye to Valdez. Good cover. Prado. Andun si Damasco. Free ball for Team Mga Taram. Kanina ibibigay ni Valye from the pipe. And Carpio gets the point. Si Carpio lang pala ang makakatapos ng long rally na yon, partner. She is really reliable. Mapa front row man yan or back row. Bungalon. To the middle. Self-cover. Mendoza will give a free ball. Valye. Ginawa ng paraan ni Prado. But net violation for Team Mabini. 5-point lead here for Team Mga Taram. Official score 12-7. Lamang po ng 5 ang Team Mga Taram. Habang nasa timeout po sila, dito tayo sa infrastructure. Kung develop naman ang pag-uusapan, tuloy-tuloy rin ang pagbabago sa Capitol Complex. Kasalukuyang itinatayo ang 11-story Pangasinan Government Tower na magsisilbing tahanan ng iba't ibang provincial at national government offices. Maya-maya lamang ulit, partners, saka natin babanggitin ulit ang mga legacy programs ng ating mahal na gobernador na si Ramon Monmon V. Gico III. Balik po tayo dito sa ating game, Team Mabini versus Team Mga Taram. Bautista still serving. 12-7. Good serve. Bungalon to Viterbo. Not violation called on jersey number 15, Balye. Bungalon. Too strong. Valye. Good serve. Bungalon. Sa gitna para kay Viterbo. Andun si Tobias. Prado. Overshoots that one. Point for Team Mabini. Flame shot.
Jersey number 17 serving. Good serve. Valle. Viterbo is blocked, but will still out. Navarro serving. Service error for jersey number 17. Jersey number 11 serving. Valdez. Good serve. Viterbo. Tumanzano. Valle. Carpio. Almost a point. Valle to Prado. Bungalon to Mendoza. Andon si Valle. Carpio gagawa ng paraan. Damasco. Viterbo will give a free ball. Valle sa gitna. And that is a point for Team Mga Taram. 16 serving 10. Lamang po ng 6 ang Team Mga Taram. Valdez. Good serve. Free ball. Valle to Carpio. Too low on that set. Now serving Viterbo. Valle to Saura. Saura gets the point. 6-point lead here for Team Mga Taram. Serving jersey number 1, Prado. Bongalon. Viterbo from the pipe. Valle sets it to the open. Bongalon to Damasco. And Damasco is blocked. Prado. Good serve. Free ball para sa Team Mga Taram. Valle. Combination attack. Point for Team Mga Taram. Official score 19, serving 11. And a timeout for Team Mabini. Tuloy natin yung kanina partner tungkol sa infrastructure. Kasabay rin nito ang construction ng Pangasinan Convention Center, ang reflective pool at dancing fountain, pati ang pagpapaganda ng Pangasinan Tourist Area. Layunin nitong mas makilala ang Pangasinan bilang Conference Capital of the North at Tourism Capital of the North. Dahil dito, tunay nating masasabi ang tagline na ipinagmamalaki ng ating lalawigan, Pangasinan ang galing. Balik po tayo sa ating laro. Mga Taram versus Mabini. Bongalon. Tumanzano. Attack error. Point for Team Mga Taram. Still serving. Jersey number 1. Prado. Bongalon. Free ball. Valle. Crossing violation there for Valle. Still 8-point lead here for Team Mga Taram. Mendoza. Carpio.
And a point there for jersey number 3, Carpio. 21 serving 12. Carpio. Free ball para sa team mga taram. Tobias. Saura. What a play there for Team Mga Taram. 10-point lead. Bungalon. To Viterbo, but is it straight to the net. 23 serving 12. Still serving jersey number 3, Carpio. Good serve. Misreceive. Free ball for team mga taram. Balye. To Bautista. Official score 24-12. Serving for set, jersey number 3. Balye. Carpio. Saved. Valle set it to the middle. And that will end our first set. 25-12. Mga taram gets the set 1. Habang nasa pahinga po tayo, no, ituloy po natin. Dito naman tayo sa employment. No? Isa rin sa mga prioridad ng provincial government ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Sa pamamagitan ng Provincial Employment and Services Office, regular ang local recruitment activities at job fairs para sa ating mga kabaluyan. Yes, partner, alam mo ba, meron ding free training, Jumpstart Your Entrepreneurial Journey, ang Provincial Employment and Services Office para sa mga aspiring entrepreneurs sa July 27, Lunes, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at gaganapin ito sa Peso Multipurpose Hall, Capitol Complex, Lingayen. Dahil dito, partner, tunay nating masasabi ang tagline ay pinagmamalaki ng ating lalawigan. Pangasinan, ang galing. Tayo po ay nagbabalik. You are still watching the Governor's Cup Intertown Volleyball Tournament 2026 Western Conference. It is Team Mabini versus Team Mga Taram. Andito po tayo sa Alaminos City Sports Complex. Para po sa ating mga live viewers, ang live coverage po ng Eastern Conference ay sa Facebook page po na Ramon V. Gica III Volleyball Intertown Tournament. At ito naman pong Western Conference and Eastern Conference dito po sa ating page na Governor Ramon Monmon V. Gica III Governor's Cup.
Set number 2 po tayo. Kanina po nanalo ang team mga taram sa first set. Viterbo. Drop. Carpio will give a free ball. Bongalon will set it to Manzano. Andun si Valle. Tobias is set kay Carpio. Over-received. No check ball. So first point for team Mabini. Now on the service zone, jersey number 10, Bongalon. Good serve. Balye. To Carpio. But that will sails outside for jersey number 3. Point for team Mabini. Bongalon. Good serve. Balye. To Valdez. Over-received. Tobias will set it to Carpio. Another error for jersey number 3. Still serving. Bongalon. Inangat. Free ball. Bongalon. Back set. Valdez off speed. Viterbo. And it catches the line. Ating score po 4-0. Great start here for Team Mabini. And timeout po tayo for Team Mga Taram. Dito naman tayo partner sa education and sports. Hindi rin nakakalimutan ng ating mga estudyante. Sa pamamagitan ng Pangasinan Polytechnic College, halos 2,000 scholars na ang natulungan mula 2024 hanggang kasalukuyan. May 4 na flagship degree programs ang PPC at nakaplanong magbukas pa ng branch sa Umingan kasabay ng pagpapatayo ng super hospital kung saan Target din mag-offer ng allied medical courses. Balik po tayo dito sa ating laro. Mabini versus Mga Taram. Valle chases. Dog. Bongalon to Viterbo. Andun si Valle. Tobias will set it to Prado. Free ball. Tobias. Sinet kay Valdez. And Valdez gets the first point for Team Mga Taram this second set. Valdez. Good call there by jersey number 10, letting that out. Check that, jersey number 20. Botas. Manzano. Good serve. Balye. To Saura. And it catches the line. To serving 5. Prado on the serve. Good service. Manzano is there. Bongalon. To Viterbo. Carpio couldn't handle that one. Nabubuhayan ng Team Mabini, partner. Yes. Viterbo. And a service ace for jersey number 9, Viterbo. I think malaking tulong din ang cheering squad ng Team Mabini. Tama ka dyan, partner. Umiindak at sumasayaw ang ating bench players ng Team Mabini. Meanwhile, free ball again for Team Mabini. Bongalon, sinet sa 4. Andun si Carpio. Valle, free ball, but error for jersey number 3. Lumulobo na po sa 6 ang kalamangan ng Team Mabini. Viterbo.
Good serve. Andun si Tobias. Balye. Para kay Carpio. Deflected. Navarro. Balye. Kay Saura sa gitna. Self-cover. Free ball. And that will end our rally because of miscommunication. Carpio. Good serve. Bongalan para sa free ball. Tobias is there. Valle. Saura gets that point. Carpio. Good serve again and a service ace for jersey number 3. And it's time for Mabini to call for time. Ituloy natin, partner, itong tungkol sa sports natin, no? Malaking bahagi rin ng programa ng ating mahal na gobernador ang sports development dahil tuloy-tuloy na ang mga palaro sa Pangasinan. Alam mo ba, partner? Pagkatapos na itong Intertown Volleyball Tournament, abangan naman natin ang Season 2 ng Intertown Basketball Tournament at ang pinakabago Pickleball Tournament na siguradong exciting din para sa ating mga kabaluyan. Wow! Dahil dito, tunay nating masasabi ang tagline na ipinagmamalaki ng ating lalawigan, Pangasinan, ang galing! Carpio. Bungalon. Tubotas. Bungalon again. Off-speed attack para kay Botas. And Mondala gets that point for team mga taram. Baba sa 2 ang kalamangan ng team Mabini. Bungalon. Tubotas. Off-speed attack again. Saura. Ginawa ng paraan. Navarro. Valle. Carpio from the pipe. Viterbo para sa free ball. Andun si Carpio. Saura. Joust. Bungalon. Free ball para sa team mga taram. Valle. Tunaba. Mondala. Great chase. Free ball for team mga taram. Valle, sinet kay Saura. Navarro. No check ball. So point for team mga taram. Still serving. Carpio. Service error. Serving jersey number 12. Navarro. Valle. Saura. Bungalan from the pipe. But will go straight through the net. Eight serving 9. Lamang pa po ng isa ang team Mabini. Good service. Bongalon. Free ball para sa team mga taram. Valle to Saura. Check that. That is Valdez. Yes. Wow. What a clean attack there by Valdez. We are now tied at 9. Serving jersey number 14. Nabura na ang 6-point lead ng Team Mabini. And service ace for Saura. Lamang na po ng isa ang team mga taram. Saura.
Deadlock at 10. Tobias. Balye. To Valdez. Bungalon. Damasco. Tobias is there. Free ball para sa Team Mabini. Bungalon. To Damasco again. Valye. To Valdez in the middle. Mga taram up by 1. Substitution here. 13 out, 6 in. Mundala. Jump serve. Damasco. Free ball for Team Mga Taram. Value set it to Valdez. Push. Another free ball. Valle sets it to the open. Deadlock at 11. Substitution for Team Mabini. Navarro out, Mendoza in. Damasco serving. Good serve. Valdez. The connection between Valle and Valdez partner. Valye. Valdez. Valye. Beterbo ginawa ng paraan. Free ball for Team Mabini. Bongalon, sinet sa middle, but no check ball. So, point for Team Mga Taram. Another substitution here for Team Mabini. Navarro in, Manzano out. Valle. Good serve. Bungalon. To Viterbo. Gets through the block. Bungalon. Good service. Tobias. Valdez gives a free ball. Bungalon. Viterbo and Tobias chases that one. Good ball. Bungalon to the middle. Carpio off speed attack. Still Good alive. save. Valye to Valdez in the middle. And that is a point for Team Mga Taram. 2-point lead for Team Mga Taram. 14 serving 12. Too strong for Valdez. Navarro. Good serve. But it is outside. Serving jersey number 1, Prado. Good serve. Viterbo is there. To the middle, Mendoza. Find zone 1. Serving 15. Viterbo. Carpio tinaas ang bola but masyadong dikit sa net. Deadlock at 15. Viterbo still serving.
Mondala to Carpio. Still a point for jersey number 3. Carpio. Free ball. Valle to Saura. Net violation for Team Mabini. Valle is really activating her middles partner. Tama ka dyan, partner. Now she's activating Mondala on that attack. Carpio. Viterbo is there. Mendoza. Tobias is there. But Tobias couldn't handle that spike of Mendoza. Mendoza. Valle on Saura. Bongalon, hinabol ang bola. Damasco. Point for Team Mga Taram. That is outside. Three-point lead. Service error for Saura. Manzano. Valle, hinabol ang bola. Valdez. Bongalon will set it to Damasco, and then si Carpio. Valle will set it to Mondala, but sends it long. Palitan ng players dito sa Mga Taram. Manzano. Tobias. Valdez, dog. Viterbo. Nasa 20-point mark na po tayo ng ating second set. And a 2-point lead for Team Mga Taram. Bongalon to Damasco, block. Bongalon from the pipe, Viterbo. Valdez. Another point for jersey number 11. Valdez. Damasco serving. Valle sets it to Valdez. Free ball for Team Mga Taram. Carpio from the pipe. Attack error for jersey number 3. Official score 21-20 in favor of Team Mga Taram. Damasco. Good serve. Valle to Valdez. Dog. Bongalon to Viterbo. And
We are now tied at 21. Damasco still serving. Good serve. Balye to Bautista. And doon si Manzano. Di na maitatawid ang bola. Now serving jersey number 15. Balye. Manzano is there. Viterbo. Good ball. Lamang na dalawa ang team mga taram. So Mabini will call for time. Dito naman tayo partner sa agriculture. No? Kabilang din sa legacy programs ng ating mahal na gobernador ay ang patuloy na pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Kinilala ang Pangasinan bilang outstanding kadiwa ng Pangulo LGU implementer sa Gawad Saka Awards ng Department of Agriculture. Patuloy rin ang kadiwa sa Kapitolyo, pamamahagi ng agricultural machinery, sprayers, mechanical transplanters at iba pang suporta sa ating mga magsasaka. Na-launch na rin ang Pangasinan Bangus Breeding and Hatchery sa Bolinao, ang kauna-nahang PRDP-supported provincial hatchery sa buong bansa. Balik po tayo dito sa ating laro. Bongalon to the middle. Andun si Valle. Carpio. Bongalon to Viterbo. That will be a point for Team Mabini. Bongalon serving. Crucial error on the side of Bongalon. Serving for the match, jersey number 11, Valdez. Good serve. Free ball para sa team mga taram. Carpio off speed. And that will be a point for Team Mabini. Match point saved. 24-23. Navarro. Good serve. Balye. To Carpio. Bungalon is there. Free ball para sa team mga taram. Tobias. Balye. To Saura. Block! And we are tied at 24 all. Mabini is still alive here in set number 2. Navarro still serving. Good serve. Balye. Off speed attack by Saura. Navarro to Viterbo. And set point for Team Mabini. And it's time for Team Mga Taram to call for time. Pagpatuloy natin ito ko sa agriculture partner. Pagdating sa salt industry, nakapag-produce ang Pangasinan ng mahigit 8,100 metric tons ng asin noong 2025, halos doble kumpara sa mga nakaraang taon. Hindi lang yan. Alam mo ba partner, 1,000 katutubong puno ang tinanim sa Maples River sa Barangay Buer, Aguilar bilang bahagi ng Green Canopy Program ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Nakiisa ang mga empleyado ng Kapitolyo at mga opisyal ng barangay sa pagtatanim ng mga punong may mahalagang may dudulot sa ating kalikasan. You're still watching Mabini versus Mga Taram 25-24.
Free ball for Team Mabini. Viterbo blocked. Free ball for Team Mga Taram. Valle will set it to Carpio. Chance for Mabini. Drop ball. Valle will set it again to Carpio. And we are going to a third and deciding set. Wow! What a run there by Team Mabini. Nabuhayan po ng loob ang Team Mabini, and we are going to our third and deciding set. Stay tuned mga kabalian. Habang nagpe-prepare po ang mga teams sa third set, tumungo naman tayo sa kalusugan dahil para sa ating mahal na gobernador, Ramon Monmon V. Gico III, mahalagang maging healthy ang bawat Pangasinense. Alam niyo ba na ang Pangasinan ang kauna-unahang probinsya sa buong Pilipinas na nagpapatupad ng free hospitalization sa lahat ng 14 provincial government hospitals? Isang malaking tulong ito para sa ating mga kabaluyan. Hindi lang yan, patuloy ring umiikot sa iba't ibang bayan ang GWI-Konsulta, isang one-stop government service na hatid mismo sa mga barangay. Dito, libre ang medical consultation, may libreng gamot, veterinary services para sa ating mga alagang hayop, employment assistance, pamimigay ng seedlings sa tasin at meron na ring libreng legal aid sa pakikipagtulungan ng IBP Pangasinan Chapter. Alam mo ba, partner, na ang GWI-Konsulta ay nasa Barangay Matalavaling, Gayen ngayong araw. Kaya naman, huwag palampasin ang pagkakataong ito para mapangalagaan ang inyong kalusugan. Nagumpisa na rito sa Alaminos City ang GWI-Konsulta, partner, at magpatuloy pa ito sa July 27 sa Barangay Santa Maria at susunod na rin sa Barangay Amanjego, Barangay Bisocol, Barangay Kibuar at Barangay Alos. Nabanggit natin kanina ang patungkol sa GWI-Konsulta. Bibisita rin ito sa bayan ng Bolinao sa July 27 sa Barangay Luna at Barangay Kulang. Sa mga susunod na araw naman, Barangay Samang Sur, San Roque, Samang Norte, Lambus at Kabuyaw. Mangyari lamang po na bisitahin ang Bolinao Community Hospital para sa mga schedule ng mga nasabing barangay. Para naman po dito sa Alaminos City, mangyari lamang na bisitahin ang Western Pangasinan District Hospital page para sa mga schedule ng mga nasabing barangay kani-kanina lamang. At tayo po ay nagbabalik dito sa ating third set. Mabini versus Mga Taram. Valle. Free ball para sa team Mga Taram. Tobias is there. Valle onto the middle. Dog si Valdez. Error for jersey number 17. First point, team Mga Taram. Valle. Good serve. And ang service ace. Point for team Mga Taram. Valle.
Bongalon. Good serve. Tobias. Free ball bibigay ni Carpio. Bongalon to the middle. No check ball there. Now serving jersey number 11. Valdez. Good serve. Mendoza, ginawa ng paraan. 1-2 play para kay Saura. Viterbo. And she'll get that point for Team Mabini. Navarro. Valle. Deadlock at 3. Navarro. Valle to Carpio off speed attack. Manzano is there. Free ball ibibigay para sa team mga taram. Tobias. To Carpio. Ginawan ulit ng paraan. Bongalon. Off the block. Another point for Viterbo. Still serving jersey number 17. Navarro. Saura. Damasco is there. Mendoza sa opposite. Second deadlock. Prado. Good serve. Manzana gets the point. Lamang ng isang Team Mabini. Bautista drop. Error for jersey number 17. Third deadlock at 5. Now on the service zone, Carpio. Good serve. Bungalon to Manzano in the middle. Bautista. Bautista is blocked. Saura. One-hand dig. Damasco. Navarro gives the free ball. Valle. To Bautista. It's communication between Navarro and Viterbo. Point 14. Mga taram. Carpio. Bongalon sets it to Damasco. Andun si Tobias. Valle. Free ball from Bautista. Bongalon isiset sa 4 and Mendoza gets the point. Another deadlock at 6. Mendoza. Tobias. From the pipe. Carpio is dug. Bungalon to Damasco block. That will sail out. Point for team mga taram. Serving. Saura. Good serve. Bungalon. Free ball Damasco. Bautista.
8 serving 6. Saura on the serve. Good serve. Bongalon. Manzano gives a free ball. Valle to Valdez. Bongalon to Damasco. Andon si Saura. Carpio. That attack was go straight outside. Seven serving 8. Manzano. Valle sets it to the open. Andun si Viterbo. Bongalon. Sinet kay Damasco. And hindi na may tatawid ang bola. And another deadlock at 8. Manzano. Good serve. Valle to Bautista. And it catches the line. Point for team mga taram. 9 serving 8. Good serve. Bongalon to Navarro. Bautista hinabol ang bola. Carpio magbibigay ng free ball but that is outside. Now on the service zone. Damasco. Good serve. Valle. Off speed attack for Valdez. Viterbo. Bongalon. Viterbo gives a free ball. Valle sets it to Prado. Bongalon was there. Underhand sets it to Viterbo. Valdez, and she gets the point. Valle. Good serve. Bongalon to Viterbo. Andon si Bautista. Tobias. Inangat para kay Prado. That point will go for team mga taram. Valle. Bongalon. Good serve. Valle. Valdez. Carpio. Bongalon would set it to the opposite and nagawa ng paraan. Deadlock again at 11. Sobrang dikit lang yung laro natin ngayong third set. Isiset para kay Valdez. Valle. Snet kay Carpio and she gets the point. Valdez on the service zone. Good serve, but it is outside. Navarro. Good serve. Backset Carpio. kay Carpio. Bongalon. Mendoza will give a free ball.
Valle sets it to the middle. Andun si Damasco. Viterbo. Tobias was there but over-received. Good save. Bongalon will set it to the open. Andun si Valle. Tobias will set it to Carpio. Ginawa ng paraan and it catches the line. Prado on the serve. Good serve. Bongalon. Manzano. Tobias. Valle to Carpio. Bongalon is there. Mendoza will give a free ball. Prado. Valle to Bautista. Navarro is there. Viterbo. Carpio. Two-point lead here for Team Mga Taram. Timeout for Team Mabini. Official score 14-12. Two-point lead here ng Team Mga Taram. We're seeing here na nag-aantay na ang last game natin sa Women's Division. Aguilar versus Team Bani. Prado on the serve. Good service. Damasco is there. Bongalon tinaas para kay Viterbo but gives a free ball. Valle to the middle. Saura deflected. Bongalon to Viterbo. Point for Team Mga Taram. 15 serving, 13. Parado. Mendoza straight to the net. Four-point lead here. Still serving, Prado. Service ace for jersey number 1. Prado. Bungalon to Viterbo in the middle. And that is outside. Point still for Team Mga Taram. Prado still serving. Good serve. Viterbo is there. Bungalon hinabol ang bola para kay Mendoza. Drop ball shot. Still a good ball. Bungalon. Viterbo. Ginawa ng paraan. And that is a point for Team Mabini. Viterbo serving. Good serve. Valle. Ginawa ng paraan ni Carpio. Bungalon to Damasco.
Baba sa 3 ang kalamangan ng Team Mga Taram and it's time for Mga Taram to call for time. Habang nasa timeout tayo, partner, ituloy natin yung mga binabanggit natin kaninang legacy programs ng ating mahal na gobernador. Hindi doon mawawala ang social services. At patuloy na ipinagkakaloob ng provincial government ang medical assistance at bureau assistance para sa mga Pangasinense na nangangailangan. Dahil dito, tunay nating masasabi ang tagline na ipinagmamalaki ng ating lalawigan, Pangasinan ang galing. Viterbo. Good serve. Tobias is there. Balye to Bautista. Error for jersey number 7. Unti-unti na pong dumidikit dito ang Team Mabini. 2-point lead. Viterbo still serving. Good serve. Carpio. Saura on the middle attack. Misreceived by jersey number 9. Point for Team Mga Taram. Good side out. Good serve. Bungalon. To Manzano. Off-speed attack. Self-cover. Violation there for Manzano. And we are now on the 20-point mark. 20 serving 16. Free ball for Mga Taram. Valle will set it to Bautista and nagkatinginan si Viterbo and Navarro. And time out for Team Mabini. Partner, alam mo ba na pagkatapos nitong Intertown Volleyball Tournament, aabangan naman natin ang Season 2 ng Intertown Basketball Tournament at ang Pickleball Tournament na siguradong exciting din para sa ating mga kabalayan. Tunay nga nating masasabi ang tagline na ipinagmamalaki ng ating lalawigan. Pangasinan ang galing. Wala na pong timeout ang Team Mabini. Nagamit na nila ang kanilang 2 timeout. Valle to Bautista. Bungalon. Damasco. Deflected. Attack error for Carpio. Mendoza. Good serve. Balye to Saura on the middle. Mendoza inabulang bola. Point for Saura. She gets the serve. Damasco. Andun si Prado. Bautista, block. Balye. Para kay Bautista ulit. Bungalon to Damasco. And that is a point for Team Mabini. (22-18). Service error for Manzano. 5-point lead for Team Mga Taram. Bautista. Bungalon to Damasco. Dog.
Carpio. Free ball. Bongalon. Beterbo. Dog by Carpio. Valdez, up speed attack. Damasco. Andun si Tobias. Balye. To Valdez. Manzano is there. Beterbo, up speed attack. Won't work. And that will lead Team Mga Taram to a match point. Two crucial errors there on the side of Team Mabini. Serving for the match, Bautista. Bongalon, sinet sa open. Bautista. Prado will give a free ball. Bongalon sets it to Damasco. Andun si Bautista. Valle. Carpio from the pipe. And Carpio ends the match. 25-18. Congratulations to Team Mga Taram and congratulations also to Team Mabini. What a game for these two teams. Tama ka dyan, partner. We're seeing Carpio here, partner, na umiika-ika siya. And we hope that hindi serious yung kanyang injury if ever man na meron siyang injury. Our game 4 in the Western Conference Women's Division is
over Pangasinenses. Nakita natin ang hustle ng both teams mula sa kanilang good defense, attacks, and long rallies. But at the end of the game, Team Mga Taram remain undefeated with now 5-0 record. So congratulations to them and also congratulations to our player of the game. Jersey number 14 having 9 attacks, 1 ace, and 1 blocks, total of 11 points. So first of all, congratulations for winning on this game and for being the best player of the game. So how does it feel na ikaw ang nag-dominate sa game ninyo para mapanatiling undefeated ang Team Mga Taram? First of all po, thank you so much po. Siguro po, kasi, tawag ko po dito, pinapangarap ko po siya. Like, siguro po kinapitan ko na lang po. Lalo napagod na si Riza. Kaya kinapitan ko. Wala pa. Ayun lang po. Yan. So paano mo naman kayo i-maintain yung winning streak nyo since ngayon 5-0 pa din kayo? Siguro po consistent training. Then, more on communication po kami. Kasi lalo po kanina, ang daming miscommunication. Yun po. And lastly, sino naman po yung mga gusto nyong pasalamatan na fans niyo na nanonood ngayon on our live stream? First of all po, thank you po kay Mayora Jensen and Mayor Ramil and sa LGU po ng Mga Taram. And shoutout po sa mama ko na si Lilia Saura and kay papa ko po na si Dante Saura. And thank you po kay Ate Angge and Kuya Pets na always sponsor namin. Thank you po sa lahat ng sumusuporta sa amin. And shoutout po sa Ate ni Bella. Shoutout po sa Ate ni Bella na taga Taiwan. And shoutout po sa mama ni Riza na si Tita Levi. And wait lang. Shoutout po kay Ivan. Love you. Yan. Again, congratulations for winning on this game and for being the best player of the game. Pangasinan, just stay in our live stream. Dahil up next, our Game 5. Again, this is Marnie Ann Favito, your courtside reporter. Pangasinan, ang galing. Thank you po. Congrats, Coach. Bravo, 5-0 na kayo ah. Congrats, Coach. Hindi po, talo po kami ng San Carlos